Há um lugar final de três grupos que passam no curso de International School Leadership Program que a Universidade de Canadá oferece aqui na Aruba. É um programa especialmente desenhado para executivo de ensinança, seja cabeçada na escola ou top de departamento de ensinança. Por sinto, o entusiasmo grande para os participantes não somente estão a participar para o viagem, mas também estão avançando no curso, no qual tem focar no trabalho de equipo e com vista ao logro. Na final, mestre por meio de desenvolvimento e estudantes também, pero também meio de desenvolvimento de escola, se é produzir melhor resultado. Three of four have been taking some or all of the International School Leadership Program. And today was a celebration because our first cohort, our trailblazers we like to call them, graduated all of the first 6 modules, so they're partway through the course, and that is a certificate option for them at that point. And a number of our participants presented their plans and the good plans that they have in terms of improving student achievement and well-being in their schools. And we had representation from big schools, small schools, primary schools, secondary schools, and it was just marvelous. And we had, I'd say, close to 80 people here today. And we're just so pleased with the progress that we've made and the groups that we've had. Tinko bisa tambe tawta ting e grupo 2, dus e cohort 2, ku tambe tawta a passador de prome series di e module nang. E di 3 grupo ku a comisa e simanki nang. Men 3 differenti gruppo tawta presente pa awak, kiko na final ta guardando nang. E feedback tá fantástico. Sa hopi positivo, persona na bisa timbiahan nos ta informação que nos tincaba, pero porta et wordt residing different angulo. Anto e ori aceita te doen nos ideeën nang. Kiko nos pahasi na school nang. E manera e titolo de bisa et International School Leadership. Eta rondi liderazgo di un school. Kiko te ding mang di e cabezante, di hoofd, di adjunct is nang ko traha ding un leadership role. Kiko te ding nang mang papor hasi pa 13 e cambio ng kung se desea pa wak, mejorasyon ng adaptasyon ng MSeta e inspira maestro ng. Inspira ng pa pensa quizás diferente cosas kung nang tamid lo por 13 ng panang estudyante ng iesay tao ta hopi di esensi di esa kita eta ding nos mang nos sa e contesta ng aki nos ting solusyon ng pahopi di problema ng kunos tawak pero eta kung nos sakele y aceita lo que pone ding último lunes ng hopi emphasis ribe parte kinang. E di 4 curso lo start na lunes de outubro próximo ore sei clarificado também cultura visando o FEV de escola of de uma posição clave de ensinança a passador de curso aqui de liderazgo de ensinança.